Kata North Eastern Zone Jongka Garo Students Union haka arpo artarik nailor kala pelong ke election ban Bathymmai kinong kitkam. Hakani ke election kidkot jangka GSU nagathan ningkra kabahap hakani ke zone kala jet president ya ringrang M Sangma bat ya pentus armarak kum general secretary Bathymmai. Uringrang ulayo hendrupulai vote bat upentus hendrupusan vote. Angni bimko rurang mga anga ningkra regional unit to dal president ko president ni posto siok ako man pa. Lagi chingni ya GSU na riba ni de singa student rang ni ningnikan nirang ko niki antantang ba andak ba ningnikan nirang ko chato te mana singa bisong ni ningnikan nirang ko niki kusiong jay singa ba apsan jat ko gapana aro apsan kumonge dalna nemina singa de apsan kam ko kana ne singa angni yanuna ibani de maksungani nga kusana betela angni bimkon pentus armanak mga angaya nengkra regional unit ni general secretary onge siakwani ko dalo man paha dalo ya chenyo angam khangchi student nangna bisoni mai issue chimona raba uchinga rangsan tekap kana ba rake kam kana student baksa kam kana gata chinga jotung hagen arum khangchi student san ngai gija chinga jatna aro ya songni manderangna area ni manderangna chinga rake kam khangna gata jotung hagen